degree kapire ka QET examination bat ka ka baca kani ka sarkar jala kala syupiang kelempat biang wat kita center pun di bawah ne sabar joga jala pun di bawah pisala ban sengeno mentakam kot tangi graduate student hamrai di 12 student rumata kin habani le ka QET shwa bigile ya ka B ke Bcom ke PSC bat shanu kin lek kini ki khon ki ti jongi kham tam na nong tong kham tam ki bam dan pisa tang ka bai lek bai wan kin haban sange no kani ka sarkar MD ka haban shim ya ka jigit kri ngim shim layo UMP ubanong M kani kam patlong ha ka jela ko jingi ngim shim layo ya ka sarkar jela banong M kani ngim patlong ready ya manta e shwa ndai ki sngo sarong banong bangiri ka jela ka baningkong ka ba pentri kam ya ka NEP ya ka National Education ya ka Education policy ko kipat babi kelempat biang snow sarong kenang bau umudi unsu tapmet be yaki mat yap kipat ba amlele tang mangini obrom mga bat kini ki menteri ji kalabiang ko kipat ba ki don shibun ki nak trekam jong sarkar pedeng ki badan nagani ke jela ke jungi henrela yakini kumto klem tuklar de kita genong elam ke jungi kam shemadan ke intervention nagani ju MP lani naga state government yakini ki nak trekam jong sarkar kimi lagalong ke negrims lagalong ke nehu lagalong ke ICR lagalong ke CU lagalong ke airport authority of India angke bantip katno la penrungkam iki kon kikti ki chunga ki jongpi kat kong kata ka bha baga sarkar India kala bha 100% badai ban pekam yaki try muluk ki try jaka haga grade C grade D ngila dono yaki ni paro nomor amshim don bashim kianre uni UMPG online bani kren ya kata paro sapok parmen baga sarkar India ko kipat adon kawai ka jima ka bakraw kabangi hapan snutu rukum ke chat meriu habaga sarkar India kala rai ban pentrikam ya kata ka CEE lani kata ka Citizenship Amendment Act hakaba kani ka sarkar MDA kala kershan hangi kiong nyen pelat ndai se Delhi kilek ban kershan ya ka BJP ya kata ka bil ka bagi ong ka CEB bat menta kalalong kaan kumnon pelat ya kata ka CEE na kani ka jelaji hagano rukam pin pelat ni don kampai pa bantip ka kani ka CEE kani kata ka Citizenship Amendment Act ka jingpen kelaya kaan banlong traisnong hari India balai don kamban pen kelaya kata kaan banlong traisnong ban penlong traisnong ban penlong nong India yakinong Bangladesh yakinong Pakistan yakinong Afghanistan kibala petsha India ko kipat ba kat nungut kidon kita kibala poi hai India kibala pet na Bangladesh kibala pet na Pakistan na Afghanistan hato kilong tang santoja halo hato kilong tang silak kat kum ka jingbatai ka jo Abu Barkat ubrew professor jika economics department at Dhaka University uong kumno kat kum ka study lalap patang apreng ka kat kendai spa andri busau adu arajar kat lai Keledon haduk kumbak katway point lai million kinong Bangladesh kebala pet India katway point lai million kamu chispa kat lai lak ngidon tang kat sanlak kum ke chat meriu ke sarkar Assam kong ngin pentrai kampura ya kata ka si kabamut ngin penlong traisnong ya kitu kinong Bangladesh ha India hang ne po Assam tugo ki panda lara kalong kumba ngiyok so wur bagadon da jingtmu bawat ya kita on pensong snong segini ki jaga kaput jungi ke gabanja namar kata kadau kadi ke kamram jingi bangin snotu bangi hap yeng ramba ka jimi jong the voice of the people party kamne tang seng san party henry kadi ke seng manon ra ya kata ke jingerman ke movement nakam ta ke chat menriu o don ki boong uba arden jupendep ya ka jingia ti unang tang ban penki shano kata ka clean politics jongu shano kata ka revolution ka jungu shano kata ka people's movement nreko kipat pa kani ka VPP kani ka culmination lani ka jingwan lang jong kita ki jingya linti ka jingi nadu ka people's movement ka political movement ka clean politics ka revolution but menta hakap
VPP kan wan kan kata ka real revolution ka jing sro thu jing pat ba ban wan ra ya kata ka jing kala kani ka revolution mentra kala wan ko ki pat ba hapring jongi kom ka jai meriu bat ngin ya nan de klem sange hadu bangin apoi sya kata ka thong ban pin sawa ya ka sarkar India abang election sarkar India ngin le ban tawai ka hok ngim dei ban le kum kin nong krong nong ai hangi ya ka hok ka jongi ai hangi ka hok ka jongi lada pila ayu naga lada pila ayu mizu balai pima aban ai hangi kini kilong kila chingeda lada ngila yo nongaram uban kren ya ka chigisha lada dei samanu manu kin hapan singap ya kata ka chigisha ka don kam namar kata wat num pen singap ya kini kibastang banong o balai ka VPP ka keno yangi bangi bamsap mangi ka MDA ka bamsap balai kim po kim lecture ka CBI o snow thamula kita kini ginong aiktien joka sarkar MDA piton ya ki advisor ki jongpi hadu san ringut balai kita ki advisor kim batai lem ya pi ba ka CBI ka don kam ya ka consent jong ka state government bagian wan hang ni lada pi snow kumta I know ya ka consent jong ka sarkar cela ya ka CBI bagian wan trai kam no hagani ka cela ka jingi namar pagkasyong ka state government ban ay ya kata ka consent ka power of consent lies with the state government hanu menta ka sarkar Meghalaya ka krempat ay ya ka chingmenjur baga CBI kanwan lada day baga CBI kalayo ya ka chingmenjur ngam artatin labun ngut ki menteri sarkar ke belabam jadai kata kimut ban penbit oh itai emri berim jong kamelim habangi yong yang ini lek suluk kayuk ta bantokit ya kata ka MLA scheme nas ngapi gitu kiri sikli ong te ong imaki bangi ngim ai kani ngim ai katai dengila ong yang ngin fa tokit kim tre pat menta ki ong oh ai baga CBI kan tokit kumno ka CBI kan tokit apa mapi ka sarkar cela pimaila di ka CBI bagandrung aga cela ka jingi lada ka VPP ka wana ka bor kan da kots mo bhai ka CBI bagan wan na ka ni ka cela ka jingi bangin tokit hindi kam bamsap baro ko ki pai ba be changa namar ka ta daw dehi bakini menta kindu tia oh don bapa yang amane kawi ka kubur ka bapeni baitai MDC long kemi iong hana bangala stang shopit hi yang clean politics suba arden tangba iong tangba ani wo ngamlong perthei hakawi ka sni tepi uba arden habangiwan mangi uang oh pila ewan mapigi Judas rung teji ngalayak ler abang apek ya kata ka kubur kilai siap lapop hi menta borok upai baun jutip ubar dan ulong kita ki Judas rong Judas sare menta ulah tip upai ba ngam da kuatan man peleran mo so pai ba kila e thu hi to ko ki pai ba ngi te nginumri pan kren ya ka chisha namar ka politics hangi kamdei ka politics ka bayo no larangi job lada upai ba ushani hangi ka jimentoy ka de upai ba lada umshani ngim du nong mangi ko ki pai ba namar ka ta daw ngi kwa be tangkum no ban klipat ya ka ni ka ri ka ba ka jingi bat ngatit hangni ngam don kam shu ban parakti kiai ki balarai lupa ngatit pilai rai lupa ndre nge sikwa ban ong tang ye kitu kibadang don lesi kebalaban yo solo bagan ke kor pensawa kibadang don apdeng arjimut yo don hang niru kibadang don apdeng arjimut kibong deng ate MDC hau prabet nanai syakma MLA ro nga hau prabet MP te ngam pa rai tip an lek nom to an tiap pra na ngan tiap te na dapat kene ke te ro ibiang te de si char po de limo tendre ngono pikir mau lada day baga kongres kam bagala ka BJP kan mi olah ban sensyari dari India wat num sotu baglai lada day ba ka kongres kam bagla bat ngim dai ruban klet baga seng kongres kala sensyar bun senam dari India bun senam Assam bat bun senam Meghalaya andre ayu baga sarkar kongres Delhi ayu baga sarkar kongres Assam
ayu baga sarkar Kongres Meghalaya kilale ban penbek yu podu sama breng jengi baga Assam ki Kremle ai hadu menta ki beri ki jengi kidang maga jing ritmen sim hadu menta kadang don ke jing penturput hadu menta kadang don ke jing penyap breu segi jaga kaput dang shen dang sya penyap oh kilale ayu kan kita ki sarkar Kongres ayu baga sarkar Kongres support Delhi ayu baga sarkar Kongres Meghalaya kilale ban pendrung ya ketin khasi ha ke 8 schedule ayu baga sarkar Kongres support Delhi ayu baga sarkar Kongres Meghalaya kilale ban ahingi ya kata ILP benyada ya ke jingrung kertep jung nongwei ayu baga sarkar Kongres Delhi ayu baga sarkar Kongres Meghalaya kilale ban ahingi ya ke artikel lais pa anyo puai ka ban long ke jingpen scam ya ke hok long try ya ke kendo ke siap ka artikel lais pa anyo puai kamdai kata ka baki ong kini bade oh ladawan ka PPP oh ladayo ka artikel ka deban penduk district council sngap ko kipai pa ngidon hangni ya kimat jingkular kibangi ngila kular show pa lani kita election pledges kibangi ngila penkre leng ba kani ka manifesto but puli kani snova lada don wat lapi sowayo ya kani ka copy puli kani ka manifesto kini ki mat jingkular kibangi ni yeng ngin ra ngin kren ngin pin ngin putin ladangi ni pa ngil ai ka jing shenia ka baningkong kamat kadai good governance ngan batai punya nomor kapor kabar kadai demokrasi mo chupang senchar pa kabashisha kabalai kadai ke secularism and pluralism kabasau kadai chupang education kabasan kadai chupang article lifespan yo puai and 6 schedule kabamot ban streamline ya garukam trekam jonggi district council ban penyo ya kata article lifespan yo puai klem ong ban pendo district council ban streamline ban penjanai ya ke jintrekam jong ke district council bat kai gani ka artikel lifespan yo puai pi don ya kata beli ki brio mo kisong au ni to bebi kan no la puli yo bebi pidang la ban pen start yo tas ngeng wat persen tenang ta gitu kita ngeng di badan na sarkar MDA ngasukwa ban batai tangkan ni baga artikel lifespan yo puai kamdai ban penduk district council ndai gade ban pen scam ya jinglong try ka kendau ka siap bat ya garukom em ka bakerpang snap ka ong no ka artikel lifespan yo puai a jingnaga lifespan yo puai ji jingimizo no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Kata kadi ka article lifespan yo boy. Natay ngila siya, kamot ayu kata. Ngingi don bok, baka por mengiyo ela ka jong kejela. Kinong ela magatu ka por, kila idon kam kerki pandon ya ka lan lo. Kaban pang ya unong way, bauti jaga. Kila wanra ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971. Bangitip kung katakan Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972. Kaya gini kaan kam siya yung klajat mantit jaga. Lada di bangimdang gini kaan, lalut kipar doyong, lalut kipar motion. Hakini ki hespa ki pananabar ne kimyo ala ko kipai ba. Tama gumba kalong mata kadon ka lobby ka ba shirk heba badan na economic mat pai baru ki ba kwa ban aila ya ki klajat mantit kendo mantit siya agani gari gajini. Ko kipai pa kadon ka lobby ka basyir kai bat ka sarkar India khamtam bat ka BJP la kumno knang ban penyap ya ni ka anjong yang ni don kam banon rano da koi ka lanlo hapo ka sarkar India bat la kata ka lanlo kawan kani ka anjing ka layap mrekum kata kanomla hapo nagalan no act of parliament unless the state legislature by resolution adopt lemda ka sarkar jelah nagalan bat apo Mizoram ka pediang da resolution apo assembly o ka eipat ka an ka ban kambiang ya kata o deputy chief minister rongan persya do yap do im ngamti Ukraine na jing smutho na Ukraine bola ting plat ka BBP ladaw ong mo persya kamu u persya bangin pen scam ya ka jinglong try ya ka ne ka khandau ka sya u persya bangin long try biang ya ki ting si u doyong mau shun mau sya bangin try ingin kita like lut kumbalong ki por ki pamensya kini kidon ki ai ki rukum perkhat ki beri ki ba upat ba udon kamban start ko ki pat ba but shushu
ni don ru ya ka border policy ka ban riu banyo power ka pamut chupang ka boarding electric nang ta ka pra agriculture ka ba kanda environment ka ba shipo border dispute with Assam ka ba katway reception of jobs ka ba katar menace of drug abuse nang ta ka ba katlai uniform civil code kabakat sao language, kabakat san sports, kabakat rio inland permit, kabakat new citizenship amendment act, kabakat pra ka health, kabakat kendai road infrastructure and communication technology, kabakat arko enhance airway infrastructure, kabakat arko uranium mining, kabamot ngin persya, kabakat arko railway lines. Nang ta kabakat arko differently abled persons. Nang ta absaw ensure effective implementation of centrally sponsored schemes. Kamda nang ni banong badawan ke BPP en perkelajat no solution rang klaim dan nang ni ko kipat ba. Kali ta kam thok kam sugar kiwan tuklar yaki matri kam jingi kat bayal di hadu menta ka NPP kampat sei madan ya kita ki matri kam lani ki mat jingkular namar ngam artati nganum bakla bagin pitri kam degi manifesto joka BJP ko ki pa namar kita mau ngin hablong ki pa ki start ngin hablong ki pa ki syampang nang ni syakmat nginam penskap su yano ino hendrai ngin yat nang ni syakmat dagai jingkut jimut kebaskem bangin nempat kenran kumba perta kitu kinongelam jungi mensua no hill state no rest no clean politics no rest no clean politics no rest no clean politics no rest nginam sangkat hadu bangirayo ya ka sensyar ka kadar ka bakut ko kipat pa compare laringi nyemla banshim Yau tau lakam juga sensyar kadar Henry ingin long kinong stang ngengek kendon kinong bud Kiban pendep ia kekam Namar ngi snotu ngi terang ngi siang kanu ngilak banpoi Hakataka jingay lenti keji Habang ngi pet mentang ngim isu bagan jingay Oh kaba snotu nat kalong Bayakani ka jinglong jingman Hakani ka jila keji lapet perman dak sarkar India lapet perman lu lagi wei kejela oh bun ki befoninga yang Barden your party is going to get the Shillong seat oh sultanat kipriyo ki barabar kila depan batai kila i ngite ngimko ngite ngimong ngila chok lupa em henry kipriyo ki barabar ki yang Barden your party is going to get the Shillong seat. Oh kadai ka puram arsenam ka parti ka benantang sawut kia mali ngahapanai kublai gerpang ya kajing kren kajong ka kertong jong NPP ka balakit bok lupa ingi in advance ka balong oh ka parti ka benang sawut kia mali berdua UMP oh ngasno manai kublai bila IMP lupa ingi kata ngim patep banyak pun namal imat kila snow lupa baga BBP kan job complete banong hai jaga banong tang sawut kiong bat uwe UMP kumlei shibun apabila ai lupa ini bangin job oh lada kadang don kaporle ngan syriong withdraw no si ngei bandang ile tara por kamle ndrei ni snow bakini barok menta kimla shu banlen ya ga jisha tama tanggawai kabanga ko aban keju wadle sting labandan na preng jupi upai pa kadniu la rem tambau la smushan palak meli ya mem acop itu meh ya meli kwai no wadle kwai ka kendai trek em ndan kam labandan pa kilom kumig bang liet tanga bat phat arbun ni la cop itu ya ni sajan wadle sajan ka kendai trek ndan kam kat kendai terik lalam padyo ban teput dambam jar ubiang hi tang badai banyo teput tang badai balik tang bang asyukwa te sus ir tapi badon bitu yang ngampat i tak list jogi kandidat don give orang ai Barden tapi ong has ki pat pak ti ketu dur tapi tuwi kandidat ong ki pat pak penumpang ke dur kandidat nama don belum komputer rating lot kita kipat pak mata yo kipat pak kyong barem wat numpet yang gadur kandidat nomor don bolong kumpa Arden
Wat numpet ya kedur tu kandidat. Pet hangu praudon. Yo people kala. Yo pipet kedur kandidat telah wayo. Nak syupom farkas menu-menu. Nomor kata-kata let dale suki jai. Da pinting na haba pinyon yaw tu budam bagan dapat katu ke mesin. Dan dapat pinting na bakal larung kabut. Nah haba nga hikai kipai pa nong krem. Senam harjar kalai ngai le na HS PDP. Oh ipai pa dakan ma hadu ban dapat katu ke mesin. Fias no ne ma balai tabut. Tegi teman beli kelas nak ha bantu kabut temlong. Ilek ai jaga tabut. Yan itu budam. Telah yan kanu numpak yang teman kemana tahu sing numpak ang gitu gino punya pinyan na name nganyan na kamet cuk sing day na pinyan na kamet di pinyan utu budam kan persya tingi di ban pek bahang nu praudon da pek ba sugijai nama syaitan gibri teng masundung ang tu lakwa plat pi prak yo khmat khabre man kumno jai wat jugarke jai wat jugarke da pentingna ba pinyon ha upra nomor don kibawan si wan yam nong beli via mawal tebut laku bakalai ngende bandon iwe bayam bakalam dei bandon bakala naga terau ngin lek shala ki ngisem pai shuble ke jingdwai ngin sai bau ble on thau thmai ke jat men riu ke jongi bangin klipat ya kani ka jat men riu ngin thau thmai ngin tai thmai ya ka ri ka e ke jongi ngin bu ya ka thong baka voice of the people party haringkat ki pai pa nong kersan ngin bu ya ka thong baga wei kasni we are going to make Meghalaya one of the best states in India ngin bu ki pai pa be changa pada ni kapor namar kapor kadang don bapasyaw yang ima Aisyah tuhe ni pai ba to nganum keren juang kan ndai sebuah menong tanggan ni pek ngitip ngatip kali ni ngamla ban imsa ngani ka pertai ngatip agawi ka singin habat keno ngani ka pertai ngamtip langan yola ne man imtemen ngamtip lano ngani ap ngamtip tamat tanggawi kabang atwa kalong bala daga long gamon ka joble da trang maka jaj menriu kasi kaya teli maka klan ko kipata susu ngakwa beni maka jaj menriu ko jingi kalong kakari kalong kabarispa bat kabasngan kamdan jingsngan kumbakalong menta ya ka jaj menriu ko ji namar kata raw tong ini tre bangin kot hakata ka thong barang ni kapor kamantanga khot lang i Dr. Ricky ba bright ba adalbot ringkat ba i Dr. Kara ali lang hang ni jrong Dr. Londona sokton bunju ngene purta ebot ngene purta ebot ngene purta ero ringkat baru kuat ba jong keslong mola Hatrai kita ini makan setai lada kiara itu ke mobile sidrong ho kan po ba kata ke jinglang peme ini mobile ki jopi kan long berukom kau ikna ho bengini sado pai baudon sado setai sebekot ni ya pai baudon to ini peme ya ki mobile ki si kan pilih kemat kan pilih tu so beautiful oh I know you play Shisha ni semua kan I know you play dia kata kalau orang pentau agak cinyak nanti ini pertarang bani kinalam jangan voice of the people party ban pin scam ban pin edau ban pin erniu kumbagi priu gijong yang abang alek keleng-keleng baden kuble edau mau baden u edau baik nomor 4 syadid aduh mentah Padung barden udah edau sisa. Lada dia ubah janda ubah jemni ulah dia ban kempang ku keren kini kiwei ki persya ingin reem kat banang keren ngenang edau ngenang ya. Deune por ke pemeta ngene perta lang mat ngi kinang elam jangka boys of the people party. Hapra 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 Sashisin hapra Kani kalong ka jingle pak snap
kani ngalong ke cinta hapren cengi kidan kiri teman kidan ki kelong ki kena namar tatong ini pikir ninu mele ya gono kabana wanra ya ke cimen saw ki long kemi ki teman ni ki kena larang ye syak ni pek pada bengi kwa ban bangenget ninu ma syo kani kublek ti ba ki pada kan ni belen sim kani ngalong ke kublek ti ke cengi kong kinalang Padru idan iwe ikulung iba lalat naga keti jenggi kime kikpa iketengi hame dasan penpetlam idan angno penbatlam wanelam shini bat wanum nyam palat kamtam ye ki samla ki simrang kirangba snobha buram me kane ka jinderpat ke jengi ai ba kane ka jing yashat hagane ka por kanlong kabanum penmi e kanu ke jengi sabanga kerpat hame dasan ladon to nomor badon kiba itu Balong bagi tepet kini galong kacing betah kacing sofa wanu minyam wanu minyat wanu minyat kenyat yu ipre tongin long kiba cai Padru kenmau haka sau terik ngeni shot jing kemen jing chok Padru nyen stang sai sien yang ya kacing yak denti kacing uplay un kurku yapi iway pa iway kublay shimon yapi paro Pemain Shibun yang baru, tak akan yang kepuan, ayo play yang baru, kita keren. Dan tunjuk yang kedua pasal orang itu beri belai ini kecipet. Dan akan yang kepuan kepuan bangga cinggalang akan yang kecamit kalau wai. Pemain Shibun let's so kapasitas. Somehow bawa dia katan sini sekemat kiran kihab keberet, bawa dia tertan sini sekemat kiran kihab keberet. Ini shot, kena kesian berapa? Ini shot berapa? Ini shot yang kejuncok. Bakin rum tham sini semua kelau cuma dia nomor lah kami apalan dan semua kita bawa wan rum tham sini semua kelau nomor lah kami apalan ini syarat surok.
kaji sarong yayi ibaan dan kebetul hidup lawan kali oha ubah kacat penaukan dem bermain hong ya kapan sak oda ubah ngensen konten kona ha ubah badan bana ha ubah mena bana ha ubah lama ngendra ha ubah maisha neha ubah rona roke ha ubah nisang gaji ha ubah nisang gaji ha ubah Ubra